jednom dođo da upoznam Sarajevo grad. Kada bi ja mlad, neženjeni mlad, mislio sam da ostanem samo dan ili dva, ali prođe u Sarajevu mladost moja sva. Ko se jednom napije vode sama staršije, nikad više iz Sarajeva taj otići ne umije. Ko se jednom napije vode sama staršije, nikad više iz Sarajeva taj otići ne umije. Žić ljubavi često nađe u šehru tom i do bliže zadrhtavi srce snagom svom. Sarajka mi ponudi džugu vode put. Zaboravi kud sam došel, rudne vodi put. Ko se jednom napije vode sama staršije, nikad više iz Sarajeva taj otići ne umije. Ko se jednom napije vode sama staršije, nikad više iz Sarajeva taj otići ne umije. Žić ljubavi planula je kao vatren plan. Za džungom sam morao burnu da joj dam. Poželi se mlađan ostat Sarajlija. Odakle ljubav moja, odatle sam ja. Ko se jednom napije vode sama staršije, nikad više iz Sarajeva taj otići ne umije. Ko se jednom napije vode sama staršije,
donaciju. Mnogte nas donatele su nam 2 marke. Ostavite nam 2 marke. Nam. Udruženje Istina počelo je sa radom 2009. godine. Do sada smo mnogo toga uspjeli da učinimo za narod Bosne i Hercegovine. Radom na terenu pomogli smo porodice donacijom krupne i sitne stoke. Donirali smo i plastenike. Naravno, nismo zaboravili ni one kojima je bila potrebna hrana. Paketi hrane obradovali su mnoge stare, nemoćne, majke sa djecom, a i one porodice koje su bile u nekoj fazi kada im je nedostajalo ono malo da bi nastavili dalje sa normalnim životom. Bili smo uvijek uz narod Bosne i Hercegovine kada je to bilo potrebno. I dalje ćemo biti uz naš narod. Nećemo posustati bez obzira na probleme koji se nalaze u Bosni i Hercegovini i na teškoću sa kojom se svakodnevno susrećemo. Znamo da je svaki dan sve teže i teže živjeti u Bosni i Hercegovini, ali sa druge strane znamo da je naša Bosna i Hercegovina jako bogata zemlja. Našem čovjeku ne treba milostinja da živi od nje. Našem čovjeku trebaju konkretne stvari. Donacija krupne i sitne stoke, donacija plastenika, nešto gdje će oni svojim radom da žive i prežive, da prehrane svoje porodice i da znaju da žive od svog rada. Radom na terenu vidjeli smo da nedostaje nešto što će pomoći i biti odskočna daska u Bosni i Hercegovini. Fabrike odavno ne rade, mnoge fabrike su zatvorene, ostaje nam samo da Bosnu i Hercegovinu sada prezentiramo u njenom boljem svjetlu. Baštine Bosne i Hercegovine je nešto što zaista nema nigdje u svijetu. Bosna i Hercegovina ima obilje voda, planina, brda, imamo mogućnosti za lov, ribolov, seoski turizam, razne vrste turizma, tako da to trebamo i ponuditi. Šta to nedostaje Bosni i Hercegovini? Centar, jedan krov za sve. Zaista jako puno maloljetničke delikvencije, jako puno bolesnih koji ne znaju gdje da krenu, odakle da počnu. Jako puno starih i nemoćnih koji žive sami nemaju kuda. Za svakoga je to dobro. Pozivam, kogod mora pomoći za to, nek pomogne, ako hoće se vapaju, ako hoće, to je koji kurban, to je dobro, to je dobro. I pozvao bi ove sve ko more da učestvuje tu, da sam Bog dom zdrav, da imam kakva primanja. Ne bi se oglušio ja ovoga što je sad ovoga. Imamo tu i djecu bez roditeljskog staranja na koju zaista ne smijemo ostati nijemi i gluhi. Mnoga djeca žive bez roditeljskog staranja u domovima gdje im se nudi smještaj do 18. rođendana. Nakon toga ta djeca su na ulici, nezaštićena. U našem centru, ako Bog da, ta djeca neće biti nezaštićena. Dolaskom u naš centar oni dolaze u porodicu. Imaće nas da brinemo o njima sve do onog momenta dok ne dobiju svoju prvu platu.
kada budu to svoji ljudi, onda možemo da kažemo da smo odgojili djecu i da možemo da računamo da smo nekome zaista trajno pomogli. Svi mi imamo djecu i borimo se da im obezbedimo sve što je najbolje. Da li ste se ikada zapitali koliko djece u domovima imaju svoj prvi rođendan, svoj 18. rođendan, svoj 5. rođendan, a da su tako tužni? Koliko djece čeka da se bar malo onog toplog zagrljaja i ljubavi, da znaju da nisu sami? Vrijeme je da ponudimo taj zagrljaj ili taj osmijeh nekome od te djece, da ih usrećimo. Sete donacije. Zovite nas na to nam 2 marke. Ostavite nam 2 marke. Nam. Donirajte nam motor. Vaša se pokvarila. Nemamo šta čim da radimo. Lopću pravimo. Dođite i vi da pravimo s nama. Čekamo. Evo podršku, pored predsjednika mjesne zajednice Šemsudina Ferhatovića, dao nam je gospodin Geca, koji je poznat ovdje u Goraždu kao vatrogasac, gdje gori tu se i gasi. Zagorelo ili počelo da gori ovdje u Rešetnici, radimo kuću za djecu bez roditeljskog staranja. Evo, gospodin Geca je došao da nas podrži. Hvala vam puno na ovoj podršci, evo danas ste došli ovdje. Hvala i vama.
Želim vam sve najbolje i da vas dragi Allah nagradi i da vam dane snagu, zdravlje i sve ono što blagodat daje da se ovo što prije napravi. Da, evo, došli ste ovdje, obilazite nas redovno, po vašem mišljenju kako idu ovi radovi, kako napreduje? Pa vidite, mjesna zajednica Vešnice udaljena mnogo od Goražda, ali naroda ima i vidi se po ova dva objekta. I nadam se da će i ostali objekti niči kao što je u projektu navedeno. Još bi jedno apelovo svim ljudima dobre volje koji žele da pomognu da koriste telefon preko BH Telekoma ili neki drugi vid donacije i da se što prije skupije sredstva da bi se ovo napravilo. I da bi ta djeca ili ti sutra odrasli imali gdje da borave i da neko se stavlja o njima. Hvala vam još jednom. Hvala i vama. Jeste se umorio? Onako. Kako je bilo danas? Fino, ja. Evo mrak je, vidi se pomalo još. Uspjet ćemo je završiti, jel da? U Rešetnici već mrak, a mi naše radove privodimo kraju. Prva ploča na prvoj kući, hvala Bogu, završena. Hvala svim donatorima, hvala svima vama koji ste uzeli učešće u radu i koji ste bili uz nas. Hvala vam od srca što ste bili dio ove lijepe i pozitivne priče. Ovo što vidite, to je kip moje Hrnice, to je jedan naš lokalni umjetnik, Dizdarević, pokušao napraviti spomenik jednom od najvećih krajiških junaka i kao što vidite on u toj prvoj gipsanoj fazi već dugo godina stoji i čeka kada će biti odliven u bronzu i biti postavljen na trgu u Velikoj Kladuši. Kada u pitanju moje Hrnica, to je jedan od najvećih krajiških junaka. Ovdje je narod vrlo teško živio u ta vremena u 15. i 16. stoljeću i onda su ljudi tražili sebi određene junake kako bi ta teška vremena što lakše premostili. Jedan takav junak koji je prkosio, da tako kažemo, i tom vremenu i zakonima i vojskama je bio i Mujo Hrnica, jedan siromašni dječak
od poginulog borca tadašnjeg Otomanskog carstva, koji se rodio u Kninu negdje oko 1600. godine. Nakon smrti njegova oca na bojnom polju imao je nekih 10 godina kada je sa svojom majkom i braćom i sestrama preselio u Udbinu, a kasnije i u današnji prostor Krajine. S obzirom na historiju i podatke koje imamo o samom Muji Hrnci, znamo da je njegov, tako da kažemo, junački put počeo životom na ovome prostoru i njegovom suprotstavljanju upravo tim režimskim vojnim diktaturama koje su bile među narodima. Čovjek se želi osjećati slobodnim, jakim i upravo kao takav je zaživio u našem narodu kao legenda i mit koja je na neki način veća i od onih epskih pjesama koje se usredišene prema nekim drugim junacima. Šta znači Mujo Hrnca za krajišnike i Krajinu? Znači nešto što ne možete nikada pobijediti u čovjeku. Inat koji je veći od svega, to je upravo Mujo Hrnca. S vremena na vrijeme u ljudima rastao, kao i rastao u očima kao osoba koja je mogla pobijediti i izaći na kraj sa svakim zlom ili pritiskom koje je na njega napadao. Da, svaki kraj u Bosni i Hercegovini imao je svoju legendu i čovjeka koji je pratio neko vrijeme. Evo, Mujo Hrnca je zaista ostavio jak pečat ovdje na ovim prostorima i nadamo se da će, evo, ovo, možemo da kažemo, remek djelo, da zaživi i da jednog dana mogu doći svi ljudi, ne samo iz Krajine, već iz cijelog svijeta, i vidjeti zaista jedno prelijepo djelo i saznati priču o jednom izuzetno dobrom i jakom čovjeku. Nažalost, takvih ljudi danas nemamo, ali evo, ostaju sjećanje i historija da je nekada tako bilo i da možda danas sutra može neko od ovih ljudi ipak na neki način sagraditi neko junaštvo oko sebe, pa da li to čineći dobra djela ili nešto, ali sve je manje ovakvih priča, ali zaista vrijednih, i to su ljudi koji žive kroz vijekove, koji su vrijedni poštovanja i koji će se poštovati sigurno dok je ljudskog svijeta i vijeka. Zahvaljujući Muji nastala je ona pjesma Mujo đogu po Mejdanu voda, jel da? Jeste, Mejdan je gore onaj dio, zato se zove ono naselje Mejdan. Znači, gore kad je bio na kuli, konja je jedino mogao voditi baš po Mejdanu, onom gdje su neke kuće, kad ga hoće malo izvesti u šerif. Mujo đogu, aj mujo đogu, vidite u stvari da je to ovaj siromašni puk ljudi koji je ovdje živio. On je sve ono što je želio na jedan način i što je smatrao uživanjem u životu. On je to pretočio u Muju Hrncu. Jer često Mujo pije, često Mujo jede, često Mujo oblači se u safire, u dukate, u ovo ono, što je oteo tamo nekome, što je pobjedio tamo nekoga, što je odjehao konjem tamo negdje. Razumijete, nekako su ljudi, ovisno koliko je ko bio rječit, koliko je ko bio inspiriran nekom određenom pričom, on je to unosio u lik Muje Hrnce, samo što je to bilo kroz lik Muje Hrnce puno jače i ostvarivo na jedan način. Da, tako su ljudi pisali i pjevali. Jeste. Najzanimljivija je ta priča kad doista sagledate svu priču.
o onim pričama koje govore o rođenju moje hrnice, o njegovom načinu odrastanja, pa i o njegovoj načinu smrti. Sve je usko povezano sa mentalitetom ljudi koji žive na ovom prostoru. Jer prvo je Mujo dignut do nebesa, što bi naš narod rekao, kao junak koji je nepobjediv, međutim negdje sa strane uvijek ostavite ta mogućnost da ga nečim može ubiti. I sada, da ne bi neko sa strane imao tu slavu da je ubio legendarnog Muju Hrncu, njega je opet ubio domaći, neko njegov kum koji je evo, zamislio da je Mujo imao nešto sa njegovom ženom, kako rekao se, pa da je u lovu, kao da to nekoj busi ubio. Dalje priča se nastavlja kako je Mujo tako ubijen, stajao na Hresanske šume. Hresanske šume, danas tu nema šuma, ali je tu i taj viteški tempelski dvorac Hresno koji je nekako bio. U tome za Muju kažu da je u toj Hresnoj 2 dana stajao tako mrtav, kako ga ubio, ali da nije poklekao. I kad su naišli kauri, odnosno, tako se to tako zvalo, ovi hrvatski vojnici, da su mu odsjekli glavu i odnijeli u Karlovac. S obzirom da predanja govore o tome da su vile štitile Muju Hrncu, onda su one prenijele Muju u jednu pećinu na Hresnoj, a Hresna je jako puna pećina, znate, tako radnog prostora, i da tu ima jedan kameni odar, to je jedna već anegdota ljudi stariji koji su, kažem vam, inspirirani možda nekakvim posebnim pričama i vjerovatno i mi malo šire razmišljanje i o tome kako bi to trebalo izgledati, da na tom kamenom odru leži obezglavljen Mujo, da pored njega je svezan njegov konj Đogat koji još uvijek stoji i sa jednog tog kamenog bloka da visi njegova sablja koju je on koristio tim bitkama. I da sa te sablje kapa kap po kapi krvi u jedan izvor vode, i kad ta krv dođe do određenog nivoa, da se prelije preko tog izvorišta, da ovdje ponovo izbiju ti sukobi. Da se zbog toga ovdje sukob ponavljaju svaki 50 godina i da će to tako biti dok se ne spoji Mujino tijelo, odnosno ne vrati njegova glava koja je odnešena, ne znam, tad u to vrijeme u nevjernički dio Karlovac i njegovo tijelo ostalo tu. Mislim, to je jedna zanimljiva anegdota vezana za smrt i život Muje Hrnce, ali i za ono što se kod nas ovdje dešava u biti. To se može reći za cijeli Balkan, da se tako ti sukob ponavljaju. Srce donaci. Lukte nas dometove, su nam 2 make. Ostavite nam 2 make. Nam.